Amahoro y'Imana bane namwe bivanye naho muherereye. Je bagito Paulista. Haraheze igihe kirekire nihweza ugwaruka rugiye rutandukanye sana kenshi rimwe rimwe tuko twifata ugutandukanye ariko hari uburyo twifatamwo uburyo budashimishije. Ushobora kumubona muri uwo mwanya ukavuga ati uwo muhimbiri ibintu ariko aravuga rimwe na rimwe ariko araducoza ariko aradutoteza. Abana kukuntu nambaye nabi nambaye bicocerwa abenshi igihe baguma bibaza ati ujya muhimbiri ujya kumbavu ngakora iki. Jewe ibyo nkora akenshi nkora ibyo Imana indonkeje ariko singwanga umenye neza precisement ibyo nkora. Hari benshi nakunye numva abana bamati bibazo ngusanzwe ukora iki ariko mu mateko turazi yuko ushaka gutera imbere singombwa ko wimenyekanisha mu nshuti n'abagenzi gwe mama we nguje muri ibi bijya bitero byibone na ibiriremeza yuko udakoze atokajya muri make udakoze ntukaje. Mbega wewe ukufise imyaka 18 ukijya iwanyu atacu iterera muhiri wanyu kwa gasore yakwije imyaka 18 ari he yakwije imyaka 28 aca mukuru w'igihugu naho kwije imyaka 28 ugihangayitse iwanyu bakubwiye boze isahani uvuga ati ndi umwana wo mu giti. Barumva none bizohera he ugibize ukwije imyaka 30 ukijya iwanyu utiguriye amasoksi na moto yiwawe atanisho kumarira. Hindura igendo uve muri ibyo bibazo urimo uri kuritera werekane yuko nawe uri umugabo kuko akata biseka bagasema je ndakubwiye wa musore wewe wataye umurongo ugenda mu buhungu ubuhera bwose